Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Anchamanas kañañaykuna turaykuna kunanqa kasianchis domingo 30 de noviembre del 2025. Hinallataq riki primer domingo de Adviento nisqapiñan tariricunchis. Ahnakaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunan p'unchawqa ñawpaqman purinanchispaq ñawpaqman taskirinanchispaq kay sumaq programanchis ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaqa llapallanchis sumaqta Diosninchikpa qayllanman churaykusunchis maypiña chaypiña kaspapas chayta nispa nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Anchamanas kay Dios nillay gracias añanchakuykikun kay sumaq p'unchawpta noqaykutapas quriwankiku hinaqa taytallay kay sumaq domingopiqa primer domingo de Advientopiqa munaytaya noqaykupas qanman kutirikuspayku llapallan wawakunapas qanman Señor achiykamsaqku hinaspaya noqayku mañakamsaykiku haqay yachachiykuyta noqaykuman saqwarqankiku hinataq nimuykiku yayku hanaq pachakunapi kaq sutiki upaychasqa kachun qhapaq kayniki noqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Unchawniykuta t'antaykuta kunankuwayku huchaykutari pampachawayku imina nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachaykuyna amataq kachariwaykuchu watakayman munaykupa yallinraq tukuy mana allinmanta qhispichiwayku hinataq kachun Jesús hinakaqtinqa mañaykullasuntaq mamanchis Virgen Mariaman sumaq marq'akuy rosaskunata paymanpas aparichisunchis napaykusunchis nisunchistaq much'aykusqayki María Diospa graciawan t'asqan kanki apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullananmi kanki wishaykimanta paqarimuq Jesusaykiri quyanantaqmi A Santa María Virgen Diospa maman nuqayku sipakunapaq mañapuyku kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachun Jesús Gloria Yapa Churipaq Espíritu Santo paqpas imina ñawpaq karan hinallataq kunanpis wiñaypaq mana p'uchkayniyuq pachakamapis hinataq kachun Jesús qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Ahnakaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunanqa kashanchis primer domingo de Adviento ahnakaqtinqa ñanka imanchik yaymunkuriki programaykichis katequistakunaq rimayni kunan p'unchawqa riki warmi katequistakunañataq sumaqta wach'iriyamshaykuriki sapanka decanaduramanta vistanchiskunapis karusqa hinakaqtinqa riki ña chayaykamuniña riki panaykichis ñañaykichis Rosemary Santa Cruz, Rosita de María qankuna sankusqa sumaqta riki kay horas tutaymantapiqa sumaqta Diosninchikpa siminta yacharisunchis ahnakaqtinqa pikunan maykunan kunanpis ladunchis kashanku ari kay piñan kasi ariki ñañachanchis maymantachapis taramanchis riki ñañanchis sipashillaraq payqa riki chay k'achayta p'acharkushpa hamusqa hinaqa riki tapuysanchis ñañay allin hamukuy kachun kay programanchis katequistakunaq rimayni iman sutiki may parroquiamantan hamushanki Ancha munasqa ñañay Rosemary, gracias añanchayki allintapuni nuqapas napaykusaq llapan kay radionchis uhunpaq chawpimanta uyarimanchis llapan llaqtakunapi paykunata napaykuni también Diosninchistapas gracias taquni huk p'unchaytawan quykuwanchis huk kawsaytawan quykuwanchis nuqanchispaq tos llapallaykichista napaykukichis tukuy sunquywan sumaq napaykuy kachun llapaykichispaq sumaq graciayki ñañay Nuqapas hamuni visitarimuki kay qhipallamanta San Jerónimomanta nuqa sumaq graciaymi Gladys ñañanchis Gladys parroquia de San Jerónimo ñañay parroquia San Jerónimo imapit yanapakun catequista kaypich irqikunatachu yachachinki ima turanki Ari hermanay ari ñañay Rosemary nuqapis yanapakuni parroquia San Jerónimopi wawakunawan no wawakunawan Diosninchispa palabranta qillqanta yachachiyku tukuy sunquwan Diosta munakuspa chayta ruwanchis nuqanchis no nuqayku chayta ruwayku catequista hina kusa ñañay riki bisnantinman gashasqansmanta hayk'aqpis riki waqhaykaminkitaqchu kunanmanta riqsinakusunchis ñañay hinakaqtinqa qullasunta riki allin hamukuyta ñañanchis yaqasnapayqa sapa kutin riqsqa hina ñuqamish ichaqa riki ñañay Raimundo allin hamukuykachu programanchis catequistakunaq rimayni napaykuyniki may parroquiapi llank'ashanki riki chayta imata ruwaspan kunan kasyanki haqay parroquiakipi Añay Rosemary nuqapas yapamantan chaykamunay kay
catequista remay que domingo 30 de noviembre chaypi no capas ari parroquia que San Juan Bautista asca anchipi no caigo pasariki sumachta llankariko ri catequista reki mach coche wichay man oray man puri kuriki macho emergencia ka no caigo kareki man ki pikashayko no caigo kareki hermano torayko nyanayko na hinakakten ka no kapas ancha tapone yapay kamone llapalan hinantin suyo uyarikamo turanya kunata hinantimpi uyarikamas kanchiriki puno wankabeli ka wanuko llapan provincia llapan departamento mano kansiashas kanchis katekista kuna rima de kanko na ikichispagme hatun nyapay koy turay kun nyanay Dios taitanjis aswang alien kanko na kisaps nyaupak mang puritisung kits kinala to fuerza to kosong kits cheka no kapas kal pachamo kits nyanay kits Raimonda no kapas programa Jesus aling mitchnis kaya no kay ko pa sapa domingo rek no kay ko pa rek yankari korek no kapas rek primero tarek ay hasta nyari que programa mantrek kutiara melaneta cheka rek no kapas reki llapa chelekistan askalakta ipipis reki llapan kip uyarimushan que sai anchos radio que iskiuchung pusaknio comunidad pen uyarikamun que srek kanko na kichispagme llapa chelekichispag hatun ñapaikuy buenos días hermano y con imayan ruasca y callan ruasca Kusa ñañay Raimonda nakahtin ñañay kunturay kuna hina karikinis kaypsina ñañay Gladys ñañay Raimonda kunan kañsriki primer domingo de Adviento nis cañariki ñacharik ñañanis Gladys karik parroquia San Jerónimo tonto churaramo ñariki natrik coronata kayninche kunaras na wit amsharang srik pino kuna chaq ñach ruaramangi ñañayrik hinayat ñañay Raimonda parroquia ki pipsriki ahna punich kasham hina gaten kanapay kusunchis ari kay programa sumakta wachirisha Ki Radio Kuna Ujunta, hinallata kay Facebook, redes sociales, chaupinta sumate wachirisian, hinakarikina kuininchis, Maikunata Radio La Salle de Urubamba, Radio Caliente de Quiquijana, Radio Usangate de Ocongate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Onda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna de Auri, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Ampares, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Sangarara, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Cuazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelica, Ginellata Riki, Napaikonski, Arquidiócesis del Cusco, Jato, Omayagnenchis Riki, Michignenchis, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, Ginellata, Monseñor Lizardo Estrada Herrera, Chimantapas, Napaiculianchista, Yapaya Riki, Parroquianchis Kunape, Padrinchis Kunata, Decano Turanchis kunaprik paikunaps maimunet llank amshanku konan domingo qarik afanas qañacharik ñacha wakian qarik misatarik ruwarimunqakuña wakian qayasta chawpi misapiña kashan paykunapaq yayanchikkunapaq sumaq napaykigachu ahnakaqtinqa napaykusunchis decanaturas ñañay Raimonda napaykusunchis decanaturanchikkunata decanatura Quispicanchi, decanatura Akumayo, decanatura Paucartambo. Ñañay Gladys, napaykulosun taqmayqin decanatura kunatawan. No capes napaykusak decanatura San Jerónimo, decanatura San Antonio y decanatura Sagrario. Hinallata riki napaykuyasunchaq decanatura de Antacalca. Hinallata riki Paruro, Chimantapas Quebrada Onda. Paykunapaq sumaq napaykuachik hinallata riki napaykullanchistaq. Pikunacha maykunacha kay redes sociales ujunta riki Facebook ujuntapas uyarimasianchis paykunapaqpas sumaq napaykigachu decanatura de Urubamba kankunasaq sumaq napaykigachu ahnakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñayakunankanchis riki primer domingo de Adviento chayqa riki rimarinanchis kashan iman Adviento iman corona de Adviento kunanqa yasta ñañaykuna turaykuna wakinqa riki afanasqa kayshanku riki ki coronankuta apaykus pa templo mantirashankuña wakin imata kiri imapaq chita ruwankura nishpaka kashanku pero ichaqa significame allinpuna chips yacharikunapaq kashañaykuna turaykuna ahnakaqtinqa turay ñañay hinakaqtinqa riki
killakunaqa riki parachapas ishkaparukusharán pero ichaqa aswampas kunan ijiramuña yastaña riki sumaqta riki mihichakunatapas riki q'intira q'ishtirapisharami riki inti hina kunan allin tapunin thaq nirachinraq chayqa sumaqtacha mihuyninchikkunapas Diosninchis munayninwanqa kusillapan nikanqa aqna kaqtinqa turay ñañay kaymi programaykichis Catequistakunaq rimaynin warmi catequistakunaq kunkanpi wach'irimusyayku hina kaqtinqa huk Dios yupaychana takiwan churaykusunchis. con ñañaykuna chinariki kunan domingo casi antes primer domingo de Adviento kusisqallapuni ñañay turay ñayariki navidad paqña noqanchis sumaqta preparakunanchis kasyan tapuykunanchis kashanriki ñañay Raymond imaynata riki niño Jesús suyakusunchis noqanchis sonqonchispis nacinanta ñañay Gladys imaynata riki navidad kunan chaskirusunchis ichaqa riki navidad taqa parroquia San Jerónimopiq nishu qhapaqtaman chaskinkis riki nishu chocolatata pukllanakunapish imaymanakunchitacha gestionamishanki ñañay riki allimpun noqamamas chikanta t'aqrimankiya hinakaqtinqa ñañay turay ari rimashanchis riki kunanqa riki primer domingo de Adviento ari imatan apakun templonchisman rikushanki sina wakinqa yastañacha aparishankichis ñakay corona de Adviento nisqata riki imay colormantan ñañay Gladys
Qomirmanta ñañay Rosemary. Mermanta riki nuqa ñañanchis Gladys qariki yaqapash chariki pintaramun namanta riki nishpa anchi qori color chamanta riki oro color mantapish pintar apashan nishpa nishani allin kashqansi entonces ñañay Raimonda ñachariki ruwaramranki ña imatan anchi riki muyu agviento muy chapuna coronanchik apanchis q'umirta riki chayqa imatan chay significan ñañay Raimonda. Ari ñañay Rosemary noqapas ari yastaña riki kay corona de adviento nisqata ruwaruni ña kay muyuchata sauce llorón nispa noqayku llaqtayku munayki wina anchimantan kay q'umirmanta noqapas ruwaruni muyuchata kay muyucha significan mana kanchu kay muyuchaqqa qallariyninpas nitaq tukukuyninpas entonces chay Mana Dios ninchispa kanmanchu mana kanchu qallarini nitaq tukukuyni riki Dios ninchispa Ari. munakuyninqa mana qallarikani pasaqpaq anchin wiñaypaq wiñaypaq wiñiyninpaq wañusunña chaypis kashallanqapun nuqa riki Ari ñañay ahnapuni ahnapuni. anchita ñañay turay significa riki alfa y omega no tiene inicio ni fin kay muyupiqa riki wiñaypaq wiñayninpaq kasiyan mana kanchu riki qallarin nitaq tukukuy hinaqa ñañay wakinqa ruwarakamurankichis pinuchamantacha wakinqa cipreschamantacha wakinqa riki nisqan hina saucechamanta ima wakinqa ruwarakamunku wakinpiqa riki ichuchallamantapas campopiqa riki ruwakunqakucha porque manaya kanchu mas wichi alturanpiqa manaya pinupas wiñanchik sino huch'illallata wiñapun ima chayqa mana riki pinullamantapuno churakusun sino que imachamantapas pero q'umirkachun wakinqa qilla kaypi aswanpas riki facilataña kay ciudad ujupiqa tecnopurmanta rantiramunku chaymantataq riki hawanta muyurachinku imawan ñañay Artificial. artificiales riki chikam riki pero allia kashanpas pero siempre taytanchispaqqa mejor nintacha ofrecesunmanpas riki allinpuni kashanchikpas ichaqa riki chay coronapi ñañay Gladys hay k'abilatan apan Chay corona muyuchapi noqanchis churanchis tawa velata riki Tawa velata. quinza moradota y huk rosadota no chay velachakunapis significado kan no sapankachacha ñañay kama riki Ari. significado riki Ari. kunan domingo hay k'abilata ñañay hap'ichisunchis Kunan domingo noqanchis llapan parroquiakunapi hap'ichinqaku huk velata no huk velallataraq riki mincha domingo tari Ishkaychataña. ishkaychataña mincha pasaq domingoda 15 chataña yastaña riki cuarto domingo ma hayk'ishaspataq tawa kaq velachata y chaymantataq Navidad riki chayraykuya tiempo de adviento riki preparación tiempo entonces nisunmanpis ya qachna 40 tantos días riki kashan preparación entonces ñañay turay chay tawantin velachakunapis riki kashan significado hap'ichinapaq riki kunan domingo huk challar kanqa hap'ichikunqa chay velachaq significado ñañay Raimonda iman kanman Chivilacha ñañay Rosemary significan huk k'anchay Dios Jesus taytanchis k'anchay riki china noqanchis riki kananchis riki wasinchispaq familianchispaq k'anchay tayta mamaqa kanan wawankunapaq anchitanchik representan chayqa noqanchis kay como papá como mamá kunan domingota hap'ichikunkichis riki velachata hukchata entonces k'anchay wasipi ki wasipi kanqa k'anchay humildad munakuy aqnaya kanqa anchitay riki kay vela representan Jesús taytanchis noqanchis suyasunchis anchina k'anchay chaytanin la venida de Cristo nispa primera vela chayqa chay huk velachata k'anchaykus mana wakinqa ruwakuranchis chayqa ñan kunan ruwarunchis ña riki wakinqa mas pinullatapas apayramunchis nas munay muyuchata ruwarunchis kasha entonces nishamus hina ñañanchis Rosemary ruwarkunkichis chayma hap'irachinkichis chayta hap'ichinqa primera velataqa pin hap'ichinqa papa riki papa tayta hap'ichinqa pay k'anchay ñañay mana papay kanman chaypita hap'ichanqa mamaya mama kan mana mamay kanqa chaypita kanki kiki kuraq kaynikipa hap'ichinayki allin entonces, chips allin man yacharani ñañay pero
Ari ñañay kunturaykunas hasta resumis panchi achinakunanspa nisumam sina kay tawantin velakunaqa kashan significadoja imata. Primer kaq meriki suyakuy esperanza taytanchispi. Chitarik signification. Qhipa kaqtaqmi iñiwan puni anoqanchis qakanchis taytanchispi. Kinsa kaqtaq kashan riki kusikuy imaraykuchis kusikunchis Jesus taytanchis qhispichiqninchis noqanchis rayku hamurqa. Chaymantari tawa kaqtaq riki thaqkay la paz chitan signification riki thaqkaypi taytanchismi quwanchis kay thaqkayta chaykunata riki tawantin vela signification. Ahna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna hinaqa aparecencia coronanchikkunata ama aqnallapichu qipakusunsi. Ahna kaqtinqa ñañay Gladys, ñañay Raimonda kunanqa riki chiyamunchistaq kay Santa Patara qillqanchista sumaqta riki Diosninchikpa siminta ñawinchaynanchis kashan chaypaqya ñañay Gladys riki valikusunchis ama hinachu ñañachallay manachu kunan riki ñawinchaymankikuman kay evangelio imata riki kunan domingo p'unchawpaq tupachimura ñañay Raimonda ima evangeliomanta rimarisunchis. Evangelio San Mateo. Chaymanta rimasunchis. Hatun t'aqaynin kashan ishkay chunka tawayoq. Huchuy Huchuy t'aqaynintaq kashan 15 chunka qanchis tawa chunka tawayoq kam. Cosa chipajariqui casi ariqui Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 37 al 44 maquilla uyarikamsunchis ñañay Gladys kunanqa ñawinchaypayku amahina kaychu. San Mateo evangelista qillqan willakuynin. Qampaq gloria kachun apu Jesusllay. Imaynan Noepa p'unchayninkunapi karqan, chay hinallataqmi runaq churin hamuqtinpas kanqa. Runakunata manaraq unu millpushaqtinmi mijusharqanku, uhyasharqanku, kasarakusharqanku, kasarakunamanta rimakusharqanku. Noepa arkanman haykusqan p'unchaykama. Manataq imatapas ripararqankuchu. Millp'uq unu chayamuspa llapanta millp'unankama. Chay hinallataqmi runaq churin hamuqtinpas kanqa. Kampupin iskay runa kashanqaku. Hukninmi apasqa kanqa, huknintaq saqisqa. Iskay warmin maranpi kutashanqaku. Hukninmi apasqa kanqa, huknintaq saqisqa. Maquilla kashaychis, manan yachankichischu ima horatachu señorniykichispa kutimunanta. Kayta yachaychis, wasiyuq runachus, yachanman ima hora tutatachus suwahamunanta chayqa. Rikch'anmanmi manataq wasinta suwachinmanchu. Runaq churinqa hamunqa mana yachasqaykichis horatan. Chayrayku kankunapas maquilla kashaychis nispa. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Qampaq gloria kachun apu Jesusllay. Kusa ñañay Gladys añanchakikiku ari kay hinakaqtinqa ari sumaqtaya Jesus taytanchis riki kunan p'unchawpaq churaywanchis kita riki ki sumaq nisumam sina imatan kunan p'unchayachisumampis ari ñañay Raimonda pikunatan Jesus taytanchis rimapayashan. Ari ñañay Rosemary rimapayashan kaypiqa riki Qatiqninkuna disipulunkunata. disipulunkunata ya llapankuta entonces chaypi nishan aqnata. Qankunaqa kashaychis maquilla kashaychis alistakushaychis anchaymantan nishan entonces. Ari nishanmi riki imayna riki haqay tiempo nuepa tiempompi hinan kanqa riki Jesuspa hamuyninpas nispa. Haqay nuepa tiempopiqa karan ya ñañay kay diluvio nisqa riki kay ima nisumantaq kichwa simipiri ñañay. 1,000 pupusqa. Ari hinaspa riki runakunaqa chaypiqa kasaraykushasqanku, tumayshasqanku, hina riki Noeqa chayta ruwashananku ama maytan haykurqan Noeqa, imatan ruwarqa? Noeqa preparaqpayqa maquilla Huk barkata riki ruwarqa, arkata. Arkata ruwara, arkata. Ajá, y entonces mana Noeqa preparaykusharqan,
maquilla kasharqa. Alistaykusharqan. Pero wakinkunata aswan hina fiesta peraq usushasharanku mana. Riparasharankupas. Ari hina riki chillaman qonqay riki hamun kay diluvio kay uno riki millp'upun llapan runakunata riki nishu para chiyamun hina riki ankitan nishan riki taytanchis hinaspa llapanta aparqan nispa. Chaymanta akasyan hinaqa Natasia taytanchispis kunan qhipa hamunninpiqa marik mana yachanchischu horata nitaq yachanchischu hayk'aqmi imaynas hamunantapas Jesus taytanchista chaypaq yariki prepara maquilla kashaychis nispa niwashanchis. Chay kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kaymi programaykichis Catequistakunaq rimaynin. Kunaq Nataya maymunayta riki kay Evangelio según San Mateo nisqamanta riki sumaqta chaninchasunchis sut'inchasunchis imatapuni riki rimapaywasanchis ñañay Raymond imanta rimpaywasanchis. Ñañay resumir kaypiqa manchakuyma kakushasqa manchakuyma kaypipas riki unaypis rimaqku riki tiempun chayamunqani yastañan unu millp'upi asunchis manchachikuspa que Cristo viene, prepárate, espere que cancuchak. Chihina sunama que Evangelio San Mateo porque echa manachu tampoco sabe que. Mana ñaña chay manchakuymanta chukashan manan aswanpas ki qakasyan imamanta Dios ninchis pariki imaynatan nuqanchis suyasunman Jesucristo taytanchista imayna sunquyuqmi nuqanchis suyasunchis kunan ki nacimientonta Jesucristo taytanchista anchimantan manan manchakuymantachu hinachu chamanachu ñañay Gladys. Ari ñañay chinapuni noqanchis suyakunanchis nuey henariki nuey karan Ari Diosta nuemanta kasukuran noqanchis pues chinata kasukunanchis. nuemanta rimasyan anchiqariki ari ñañaykuna turaykuna ari kunan tiempukuna uyarikunya imata kay waqt'aqa ñañaturanchiskuna rimankuya ninku ñan Jesucristo taytanchispa hamuyninqa sispaykamshanña kutirikuychis taytanchisman apuraylla manas kutinkichis mas iñinkichayqa manan qispikunkichikchu nispa chay tabes uyaruspaqa runakunaqa imata ruwanchis manchakuywan hawayllaraq tiranchis riki
manchakuywan pero si mana chay manchakuyta no asunman chayqa hinallapuna thaq purishasunman pero turay ñañay aswanpas mana kitaqa niwashanchiki manchakunanchispaqchu aswanpas kasian noqanchispaq huk esperanza hina imapaq Jesucristo taytanchista imaynatan noqanchis yuyakusunchis ari ñañay Gladys haqay nuepa tiempompis imayna runa tukukapusqa uno millp'uywan riki uno Ari. millp'upusqa runakunata imanaqtin Dios taytanchismi Noeta kamachirqan kan qampara preparakuy ruway arkata nishpa hinaspan payqa Noeqa iman karan kasukuq runa Diosta uyarirqan makita ichaqa hukkunari mana uyarirqankuchu aswanpas paykuna imapi afanasqan karqanku machaypi fiestata ruwaypi afanasqa chaypi riki mana uyarirqankuchu hinas riki chaypi chaqayta paraykamun hayk'a punchaw tawa chunka tuta tawa chunka punchaw riki chayqa nishutasya unupas hatarinpun riki chayqa pillan chayman haykupurqan chay arkaman ñañay Gladys Chay arkamami ñañay haykuran Noelia riki. Noelia riki kaskuran hina riki wakin runakuna ñañay Raimundo maymanta ripunkuman kara Wakin runakunataq unuya millp'upusqa ñañay uno millp'upusqa entonces imaraykuta kikarqan desobediente mana kasukuq kasukusqankuman sichus kaskunkuman kara uyarikunkuman karan chayqa Noé hina sumaqta qhispikunkuman kara entonces chaypi paykuna wañuyninkuta tarinku kunan tiempokuna ñañay kasianmanchu kay Noé hina runakuna kay tiempopi manachu Ari ñañay kashami runakuna wakin chiqaqtapuni Diospi iñikunku paykuna mana faltakuspami samantiranku ayunukunaman retirokunaman confesakunku Diospaq simin rimaykunaman purinku Diospaqqa Ari. siempre tiempo kampuni paykunapaqqa riki anchikunas kankuman kunan tiempo Noékunaqa riki y kallanmantaqchu chay mana kasukuq runakuna haqay Noé tiempopi k'ullu runakuna mana uyarikunqaku chhina kankuchu ñañay Raimundo icha manachu Ari kusa ñañay kankupunin mana kasukuq riki maytaya Santa Misamanpas invitashanchis radio juntaraq manara chay alto parlantekunapis waqaykushan Santa Misan kanaqtinqa ishki kinsalla runaqa muyurimun chaymantaqa wakinqa riki afan fiestaman wichayman urayman qullqiyman wasita wasita ruwaykushanku kinsapa tawapata altusta entonces kay wamasiniskunaya kashanman riki kay mana kasukuq runakuna hina ichapas mana Noé hinachu kashankuman riki Noéqa kasukuq karan kasukun payqa ruwakuran arkata paranchiyanqa niqtin hina kaqtinqa chaynaya kunan p'unchaykuna kashan riki ñañay Rosemary ari ñañay Raimonda kusa ñañay Gladys ari nisqaykus hina chinapunia kunan tiempo Noépis existinya kashllantaqa mana kasukuq runakunapis haqay tiempopi hina mana riki Diosman sunqupunichu imapis purikushanchis aswanpas imapis afanasqallapuna allinpunia ñañay turay llank'akuypis kashan mana nisunmanchu aman wasitaqa ruwarukunkichu nispapas allimi kashan chaypas pero ichaqa siempre tiempotaqa munakuyninchistaqa churaynanchispuni Jesus taytanchispaq kashan imanaqtin ñañay turay imayna riki haqay tiempopi riki mana kasukuqkunamanqa riki unu millp'uy riki tukukapusqaku chaywan aqnaya noqanchis qunqaylla imaynata kunampir tukurkusunman ñañay turay sichus riki mana noqanchis riki misama risunchu mana riki uyarikusunchis taytanchispa rimapaywasqanchista huk katikistaña musunki chaypis nisunki ñañay hakuchis misama invitamusayki o retiroman haku niqsuqtinpis riki mana kasukunki chayqa manata preparasqachu kanki chayri qunqay imapis carrupis winch'uykunman otaqchis riki
malkitaps wakin eucalipto tema wit'unkurik hinas qunqallarik binchikamunchik ñit'irapunchik wañupunki mana preparasqa aqnafanasqalla ancha kanman kay fin del mundo paykunapaq kanmanik tukukapunya kawsayninchik manata preparasqachu kanchaqa hina khuyayllapi puniyariki tarikumariki es que mana taytanchis willawasunchu imay horas hayk'ay horasmi ñuqanchis wañurapunanchista o chips maypis pasarwananchista ankimanta ariki ñañay turay rimapayawanchis manan aswanpis riki kay manchachikuykunawanchu riki ñan kunanqa kutiramunqaña nispachu sino aswanpas ñuqanchis imaynapunin sonqonchis kasyan taytanchispaq imatapunin ñuqanchis ruwananchis kasyan Diosta munakusunman chayqa imatan ruwasunman chayta anchipaqmi ki tiempo de adviento preparación Jesucristo taytanchista imaynan ñuqanchis chaskisunchis Noé hinachu uyariku kasunman icha huqukuna hinachu mana uyariku kasunman yo creo que llapanchis Noé hinapunicha actuasunman uyariku kasunman Santa Misaman puririkusunman Eucaristiata rik chaskikamusunman sacramentokunata cumplisunman ankipi preparasqaq chayqa hayk'aqpis chiyamuchun chayqmanta yachanchis urachayqa thaqpicharik wañukaplasunmanta riki sichus riki mana preparasqa wañupsunchis chayqa khuyaytaqchik kasunmanta riki anchimanta ñañay turayki evangelio sumaqta rimapaywanchis chaypaq ya preparasqa kananchis ñañaykuna turaykuna ama aswanpis riki mana preparasqachu hinachu chamanachu ñañay Gladys imachatawanmi riki mat'ipaysunman Ari ñañay Rosemary hinapuni chinata sumaq Diosninchikpa palabra rimapaykuanchis llapanchista entonces ñuqapis nima llapallanchis Noepa ejemplonta seguisunchis riki ari Noepa ejemplonta ñañay Raimonda imatawanchu yapapayusunman Hinakaqtinqa ñañay Rosemary aqnapuniyaka kusya ñuqanchisqa makillapunia turay ñañayqa akushasunchis amaya kay invitación kunaña kanqa chaypis Santa Misaña kanqa chaypis llapallanchik purikamusunchis domingopipas mayninpiqa afanraq ñuqanchisqa kusakunaman riki hap'ipasqa kanchis aqnaya ñañay Rosemary kakushan kay Noé hina ñuqanchis kananchis kashan mana kay wakin runakuna karanku mana kasukuq chay hinakunachu ari chaynapuni ñañay turay kasyan hinaqa riki chayta yachaspanchis ñuqanchisqa tukuy sunqu Dios munakuq sunqu kasunchis ki señorninchis kunan advientopi preparaykusunchis chaywantaq riki sumaqta chaskisunchis taytanchista kay munakuq sunqunchiswan ajnakaqtinqa ñañay turay kunanqa Dios yupaychana takiwan ña chawpinaysunchis kaypi ñan kasyanchis riki programaykichis Catequistakuna rimaynin
punanchis patamañan chiyaramos yanchis ajna puneriki maquillaya kunan osqaychallariki puririsunchis Dios yupaychana wasima corona de viento tawakin aparikunanchis kanqa bendicichimunanchispaq hinaqariki sumaqta familia mankuti pues oración truwakunanchispaq chayta nispa ñañaykuna turaykuna apaykuykunapas kashanriki ñañanchikkunapas sapanka parroquiapi decanaturakunapi uyarimasyanchis qankunapas sumaq hatun marq'akuy napaykuy especialmente riki comunidad de Mantoqlla chaypiya familia hanampa hinallataq familia Wilka uyarimasyanchis qankunapas sumaq napaykuykachu ajna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunanqa qatiparisunchis mat'iparinanchikmi kashan riki kay Diosninchikpa siminmanta riki astawanraq riki ñañay Raimonda ari riki kunan tiempopas riki manaya nisqanchis hina haqay ñawpaq tiempopi imaynan tukapurqanku runakuna fin del mundowan nawariki kay aluvión nisqawan kay na iman karqa unu mullp'upuran runakunata mana kasukuq runakunata ajnan karan kay fin del mundo paykunapaq riki kunanpas ajnallatapuni pinsashasunman ñañay turay waqt'aqa hermanonchikkunapas pinsashanku hamunqa Jesus qariki segunda venidapiqa riki angelkunawan ima manan yachanchischu horatapas ni tiempotapas ime horas hamunqa nispa suwahinan hamunqa nispa rimankupuni ñañay Raimonda ichaqa riki mana yachaypis kashan mancharikunapaqchu aswanpas kunan tiempoqa imaynata ñuqanchispa tukukapsuma fin del mundo nisumam sina imayna kama Ari ñañay ajnati ante rimarankurik unayqriki piña fin del mundo chi piña hamukuy iglesia iman hamukuy nisparik hinaqtinqa mana kichu kashan ñuqanchispaqqa ñañay Rosemary ñuqanchisqa kakunanchis kashan Diosninchikmanta mañakuspallapuni oración kakunanchis kashan chiya qunqaylaya kunanqa riki sapankanchispaqmi ki vida kawsayninchis tukukapun aynki michi fin del mundo chay yariki ñuqanchispaq kakunqa mana ñuqanchishqa riki irqipaqpis machupaqpis payapaqpis riki wañuyqaninchu aswanpas Dios taytanchis sapankanchikman visitamasunchis qunqaylla chaypaqmi ñuqanchishqa atento al tanto kashananchis preparasqa kashananchis ñuqanchis Diosninchikmanta mañakuspanchis ari munakuywan hinari kunan tiempo de advientopi kashanchispis chayllapipas ñuqanchispis kay huchanchikmantapas arrepentikuspan kashananchis mana riki afanas kashananchis qunqaymi riki Dios taytanchis visitamasunchis wasinchista hinaspataqmi riki chaypiraq ñuqanchispis riki llakikuykanqa familiakunapapas pikunas kashan tayta mamanchiskuna maynipaq chinkaykapun hay veces ñuqanchik afanasqa purishaqtinchik chayqa mana chay sapankapaqmi tiempoqa tukushan turay ñañay intindichis allinta chaytaqa hay veces ñuqanchiktaqa niwanchik mana kaypiña kaynan tiempoqa tukupunqa ñuqapas antes tiempo tukuymantan kashan yaw San Mateo 24 piqa nispayniq kan riki manataq ñuqapas literalmente taq liq kan chayqa riki ñawinchik kan kay Santo Biblia ichaqa mana chinachu kakushasqa ñuqanchik parábola kay ch'anachay simipi ñuqanchikmanqa yachachishiwasqanchis kaynatan kay evangelista San Mateo kusa ñañay Raimonda ari ñañay qonqarapuni sumaq rashaykita imanpan Gladys imanaqtin ñañay riki mana bisnatin mana chaychu ñañay imatanchitaq rimamshanki uma chakinpamantama mana tupakusunsiakunanqa astawanraqchik kawsakunkipas ñañay hinaqa ñañay Gladys imatan ñuqanchis ruwasunman kay Diosninchis hamuqtin kutimuqtin imakunatan ruwasunman chaypi sumaq kusisqa ñuqanchispis apasqa kananchispaq Ari ñañay ñuqanchis Diosninchis kutimunanpaq ñuqanchis ruwananchis kusisqa Diosninchis llapan ima kamachiwasqanchista riki Diosninchis ñuqanchis turaykuna ñañaykuna qankuna wasikispi chaqrapi llamk'ankichis ima kamachisqatapis kusisqa ruwanku wayk'unku kusisqa munakuywan ima munakuyan Diosta munakuspa ruwanku tukuy sunqunkuwan anchikunay ariki sumaqqa thaq kawsaypipas wañukapsunchis y sumaqtataq apawasunchis riki imanaqtintaq saqisqa kasunman porque a veces mana gustopaqpunichu ruwanchis sino aswanpas hunt'ananchis raykulla ima
sutinchis alto picanan raykulla imaps fanatismo ganaykunanchis raykulla ruanchis tukuisun entonces ya saqsqataq kasunchis pero maypachanchis riki sumaqta munakuywan imatapas katikista kaynanchispipas riki munakuywan ruwasunchis mana ima riki a cambio de nada nispa riki chayqa a cambio de algo riki chayqa mana ya sumaqchu kanmanpas chayqa sumaq nuqanchis ruwananchis nuqanchisqa sunqunchikmantapuni takiypipas tusuypipas ima ruwaypipas kanan sunqunchikmantapuni ruwananchis mana riki hawa hawantachu ruwarikunanchis kasha anchikunamanta riki rimapaywanchis entonces ñañay turay riki imaynata nuqanchis kunan tiempo fin del mundo kapunqa maypachanchis nuqanchis riki wañukapsunchis anchipin riki tukapunqa chaypiqa mana ña nisunñachu riki kunanqa ruwaramusaq kaytaraq nispachus sinukiqa allin ruwaqtacha riki sumaqpi riki Dios ninchikpas aparikuwasunchis riki mana allinta ruwanchik chayqa aqnata saqyapasunchis riki anchikunamanta ñañay turay nuqanchisqa aswanpas ruwarinanchis allinta munakuywan voluntadwan anchitan taytanchisqa munan imatapas chayta preparakunanchis kasha chayta nispa ñañay turay kunanqa mink'akuykunawañataq riki chinkaysunchis ari mink'akuymi kasyan riki kay 13 de diciembre nisqatan kasyan ima riki clausuranchis riki llapallan catequistanchiskuna llapallan decanaturanta kay escuela catequisninchispin riki huñukunanchis kashan chaymanya llapaykichis puririmunaykichis kanqa clausuranchispa 13 de diciembre sábado p'unchawta riki 8 de la mañana hinaqa riki compartir kanqa chaymantataq riki santa misawan wisq'aypashasunchis chaypi ña catequista masiykuna tuparamsunchis tinkuramsunchis ari kunanqa riki ch'usarusaqkuyan nuqapas riki mayta wasanpatapin kasyan riki jornada espiritual chayman qayarusaq riki ratulla equipo de la escuela catequesis chayman phawarinayku kasyan qayninchik p'unchawta kamsiarayku riki haqay Chaqllabamba riki kasyan riki turanchis Valentinpa llaqta Ch'allabamba llaqta parroquia Ch'allabambapi napaypaqpas sumaq napaykuykachi imaraykuchis paypas riki sumaqta riki construirachinkita imata capillata riki comunidad nimpaq chaypaq sumaqta llapan aylluntin llaqta masintinkunantin sumaq yanapaywan riki maypaykunapas wakirachinku chaypitaq kamcharanchis kay fiesta espiritual nisqapi hina chayqa paykunapaqpas sumaq napaykuychun Chaqllabamba alta sector Kanay chaypaq napaykuykachu a la familia Cruz riki paykunapaq sumaq napaykuychun anchita nispa ñañaykuna turaykuna mink'arikamuykiku hinaqa puririsunchis ya encuentronchikkunamanpas clausurakunapas kayshan kaypi waqpi chayqa puririnanchis kashan hina kaqtinqa ñañay Raimundo imachi mink'akuyniki kashan Ari ñañay anchatapu nuqaykupas riki siyukushayku nuqaykupas kay 13 de diciembre taqa llapaykuya tirayamusaq asqamantaqa nuqaykupas riki antata hinallaña riki nuqayku siyukushayku catequistakuna llapayku tirayamusaqku chay kay 13 de diciembre acción de gracias nisqata nuqanchik escuela nispa ruwaysunchis riki hinaqtin kaypi mink'arikuykashan qillqamayta kaypiña kashasqa kaypiña kashasqa 8 de diciembre, Comunidad Cristiana Machacape, jornada espiritual aparikunqa, Virgen Inmaculada Concepción, aparikunqa jornada espiritual, chaypi kashan hermanoyinchis Francisco Pachacuti, Wilber Uturunq, Wilber Qoyqosi, Américo Qoyqosi, Wilber Uturunq, hinallataq presidente comunal Claudio Choc, paykuna riki sumaqta organizacionko kay jornada espiritual sumaqta huñurikusunchis los 28 comunidades cristianas naqay q'asqa llaqtaypi munayta aparikunqa riki jornada espiritual ankiya riki nuqanchikpapas noy hina kananchis kashan riki entonces chayllaman mink'arikuyni ñapuyasqankichis llapallaykichis qasqa llaqtaypi hermana Eloy Vargas Catalina killamantaq llapallan ayqanchis uyarimshankichis kay catequistakunaq rimaynin qankunaykipaqpis hatun ñapaykuy llapachaykichispak kusa ñañay Raymond entonces chaypaq mink'aris kashanchis hina kaqtinqa ñañay Gladys kunan hakuyaripusunchis despediyakapsunchis ñañay Gladys Ay, gracias añanchayki ñañay Rosemary, gañanchayki ñañay Raimundi Cantapas y gracias. Ari kay programanchis catequistakunaq rimayninman sumaqta riki visitamankiku chayqa huqkunapipas tuparinanchis kanqa ñañay hinaqa riki tuparikchasuncha hinaqa manachi parroquianchista ñañay napaykuwaq riki Ay, parroquito con kayrapchasqani.
Ari padre Walter tonoqna paykuni paypi sumaqta chashkiyamanku sumaqta huk familia hina parroquia San Jerónimopi kayku no llapayku wawakunantin Cosa. jovenkunantin ashkha grupukuna Paykunapaq napaykuy kachun hinaqa ñañay Gladys huk piñata parukusunchis tinkurukusunchis tupananchiskama ñañay hinaqa ñañay Raimonda hakuchis despediakaplaso ñañay Gracias añay Rosemary nuqas parroquia ñapaykusaqpuni metqman ñapaykuymanchur Padre Carlos Quintana Alcantara hinallamantaq Padre Alcides nuqapas chay hora kikijanakunaqa purimshanrik chay nuqapas ñapaykun Padre Alcides kikijanamanta parroquia Cosa ñañay hinaqa riki ahnat napaykuykunawan pasakapunchis hinaqa gracias ñañay Raimonda gracias ñañay Gladys huk piña riki tumparusunchis tinkurusunchis catequistakunaq rimayna ari nuqapas riki naparusqankunallachu napaywas nuqapas parroquiata napagusaq Padre Victoriano Vaca Espinosa hinallataq Padre David Choque paykunapaq napaykuna hinallataq Padre Facundino llapallan decanatura de Anta Padre kunapaq napaykuna hinaqa riki nuqaykuqa kutiramsaqku mincha miércoles p'unchawta ña chaypi ña kutiramsaqku tinkushunchis ñañaykuna turaykuna kunanqa huk Dios yupaychana takiwancha riki despedidakapsunchis hinaqa riki aswanpas riki Diosmanta mañaykusunchis kullanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús Muchaykus kayki María Dios gracia untasqan kanki apunchis Dios mi kan warmikunamanta qoyanami kanki wiksaykimanta paqarima Jesús waykiri qoyanantaqmi a Santa María Virgen Dios pa maman nuqayku sapakunapaq mañapuwaykuna wañuynik pachapipis nataq kachun Jesús qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun tupananchiskama tinkunanchiskama tupakunanchiskama Con mucho cariño para ustedes hermanos de Paucartambo, Colquepata, Casca, Caicay, vamos con Cristo. Ukruna ubacha grampi y goza chata plantasca chagrayo y golpallagres patak manantarir cancho chagrayo y golpallagres patak manantarir cancho rispak manantarir cancho Jaime ubas llankata kay hinata ni kurka awari kay watakisa watanya kay igusacha awari kay watakisa watanya kay igusacha watanya kay igusacha Rurun bala kamustai manatak mitarinicho Windu pui mapanyata alpada pato suchinka Windu pui mapanyata alpada pato suchinka alpada pato suchinka Chay hinata Jesus nisya Yaya lanchis piña tupi Suyay kuira kasyarapmi Tang mangutiri kukuna Suyay kuira kasyarapmi Tang mangutiri kukuna Tang mangutiri kukuna Gracias a nuestros hermanos Anselma Cayuya, Alejo Gonzalo, Tiburcio Suma,